Saat mana ti sang ste haban nami pakai phone kesang jara bosan. Balai hambai cini channel lokno media channel lokno apa hambiya. Saat tam ni bagai tini amah sub jara ke je star level je hayung ha koton busarong ni sal no je titi edisi hapan pakai palak nani thangoi tong isi sagadi. Actually ang first of all ang pila titi edisi hapan si hambai mariwo. Cini bubak rona balai khaka hambiya faro. Hani besarok ni cini hani besarok joto. Kipra sarok no ang khaka hamya faro tini terotono no jotono siwo tini wall indigenous de haika hayung ni hani bisarong ni sal jago mo actually tini chung sal kolok maromui tini o je wall indigenous de no chung observe khai phai tongayo but ultimately tini chung nukha mankha tini chung taibo colorfully babe chung tini titi hapani bisingtei tini o je tin taisimo tini sike sap saka je em sap saka mo chini actually mono chini je identity je UNO je declare khaijak mane je hayung ni hani basarok ni je raj adhikar no borok no je security rijak mani obno tini sing ot lipora jo sing bo hani basar obno sing tini borono funa nango ebong chini jot rights ro adhikar ro tini je sing deprive ung tongmani tini ot dini bisintei jeng jot no chini right no sing haina hai muito khaina musungo tini social right tongo political right tongo everything has tini right tongo but obno sing tini phono namu songo tini all wall indigenous deni bising toi khayei sing mon message namu songo je government of India angthung joto hayung ni joto boron sing mon message namu songo musungo je jeng chini je adhikar no jeng ifil manani angthung ni tam je oro custom so je tiprasani eba keba hayung ha kotoni je busarong ni je chini mung boma hairok phunuk jane boma balai hambai actually chengoro chini je 19 tribe sing obno tini cultural possession sing khainai gaman ya golobo sing tablo tongo je jaga chini traditional sing age ni chimi chengoro chini tradition sing nugo jeta sing mai bahike shuro sing obo boro actually basa pogoi thanga dingi bai shu basa sam bai shu maximum male opose ge ching apu tabu to machine phaika technology phaika thik kintu chini age je main tradition sing bahike cholify sing age jotono shiwo chini nogo sing joto age sing juag arak bai boro tongo ka bati bokmar on tibu sing chini culture sing tradition sing show khaine basa hambia wanchogo but chini culture obo actually amo kuno hambia ya sing mo limit tongo age chini borok ro sing mo tine chini live no sing chini je khala bi hut khai phai tong ga sing ro taibu tongo chini ke tong tongo di takmani o very important haisi gabo to sing tabo to borok tabo chini boto sing chini tam borok kan borok sing obro sing use khai tong obron tini chini o hayung pasani sarong sal dino chini je main culture chini tradition sing tini omono sing gorbo khaino sing tini omono tini sing so khali nei ta belai hamba shat nano jora kise jan bai chum kurungan hamba एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.